Područje Bijambara, koje obuhvata 370 hektara, nedavno je zakonom proglašeno zaštićenim područjem 5. kategorije, odnosno zaštićeni pejzaž Bosne i Hercegovine. Tradicionalno se smatra jako vrijednim zbog svoje prirodne ljepote i bogatstva. Područje Bijambara na prosječnoj nadmorskoj visini od 950 metara raspolaže gustim zimzelenim šumama sa različitim vrstama borova koja obiluju svježim zrakom. Tu su također i predivni pašnjaci kojima protiču 2 potoka i pritom stvaraju mala jezerca koja poniru pod zemlju u stjenovitu podlogu sačinjenu od krečnjaka. S obzirom da se nalazi u kraškoj regiji, ovo područje je bogato kraškim pojavama kao što su kraški ponori, vrtače i, što je najvažnije, 6 poznatih pećina. Zaštićeno područje je privlačno za sve one koji se bave speleologijom, šetanjem u prirodi, biciklizmom, jahanjem konja, planinarenjem, alpinizmom, pecanjem, lovom, skijanjem, prikupljanjem trava i gljiva. Najveću atrakciju ovog područja zasigurno predstavlja pristup pećinama. U 3 horizonta nalazi se 5 pećina, a najveća pećina zove se Glavna Bijambarska pećina ili Srednja Bijambarska pećina ili jednostavno Bijambare. – 1967. godine su izvedena istraživanja na ovom području, tačnije na Gornjoj Bijambarskoj pećini. Pronađeni su ostaci pećinskog čovjeka, nakita kao što su stalaktiti, stalagmiti, draperije, bigrene, kade i specifični stubovi, kao i alati za obrađivanje kamena. U ostalim pećinama su pronađeni i kosturi medvjeda, jelena i drugih životinja. Područje Bijambara s Bijambarskom pećinom jedno je od rijetkih izletišta koje odgovara svim ljubiteljima prirode. Predstavlja pravi ugođaj za ljubitelje pećine, bistrih voda, borove šume i šumske tišine.